Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pahon, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. If you are danso, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabrenos, Yebesan Swishi Adjuntina Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Inshra, away Yesudim, Yamishra, Amen. Really, and verse 20 something. My man starting from 15. Matthew chapter 24, verse 15. Or say, Enti, say, Mumuna Chiwadia, a bo, a minor D4 than they can was some Sijina Colombia, the Oregon kind on Tiase. And on a one hour you dear, copy postal. Now the war a diet so. A man in Sanemba, February be a dime. At the wood so in Sunny Nechi. Now 1 hour for a fro, and 1 hour man for in me. Now verse 22. So when Chana no soa and Gaurinya on Nambiara. Now so na or you winty. Obi traso. Amen. Amen. Verse Namasaba verse 4 24 verse 4 no. Na obuase won say Yesu buase won say monhwe na obi ana Adam ne nipa bebrebe dibidi be kasa bra 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 na 6 mo bete okone akosem na o man be sole aman so verse 8 na yenum nyina ye akoya emfitiase. Amen. So for them be say ya discuss about say when Chana no so a orinya ohunam biara. And second mumu bebre da no ebejo yedi kan attack and on the first near the be no am say ya hu say Yesu mayan enra last week na me ka say me ba be preach won ho kra okot for no ene other religions na church or Bible si ni bebrebe ana omo fast strategy bi so appear the prophecy of God say emra muntem our brother time enya nso Tina me study one day me name brother ba kwa or Baptist Tima I wadwen say ba be yan teachings so for say Bible ne ka say when Chana na so a enka onya ohunam biara eno ye one ena bebre down ebejo e hono me na me pese me hu say this time no e de ba de na say Christopher a afutu am betum de am say one ye careful itimi jo a Christopher edoano bebre down bejo nti me pese me hu na etiefo nyina ni ba wo so firi say sa end time where dum da bia say yanka kai ni pa mo yani amaye ho so a ya hu say kwan we ani pa be tumi asi ho kwan nti so be say me hu mo brief me kakra say de ba de na this time ama bebre dwa no edwo a eyi akra free bradin so for me dance I'm say asema ne so for dia be e rada fa so dia be asema enwo dupa yi osi bebre do no bejo asema ba bu akama me yema hye se osi bebre do no bejo na so for de be ma bebre do no adwo ene ye hwane ye ekoso ewo wiase a especially we Christians ya refi say Jesus ye di na chi no so for sana me hu no ya refi say Yesu wase ye bo ewo John chapter 14 verse 6 and 14 1 no bebre refi say Christ say ye bo so ko siese baby amayen so ko siese baby di amayen
na so kosiesie wia obeba bio abefa yen e de akoba bi a ono ne wo eno na Satan sofo esense watra so wopen ne unum se de honum si fatie na afi papa ne se osan kosiesie na tese ba bi a papa ne kosiesie amaye no honum be unique ati ba bi a na Satan no ordinary hu ansa na obasa so we so no ya enu ti no ekwan be na ofa so a obeba nipa ayi omani afri bosha Kristo ashe ye no so eze obi anya Kristo mu anigye se Kristo besa ba bio aba be fa ne ma enti kwa se strategy Satan fa so ama nipa yi omani afri bosha Kristo e de ashe no so for number 1 ahon kira ba wi ase but a Kristo fo hunu se Yesu Kristo kan sem bi to ho se de ebeya ne maye to so mienu no nsanchani bi beba se ewiase ba ye dene ewiase ba ye den asase wo so beba etida no Satan yi ni pa firi san komsha Kristo Yesu ba obese to woni nyina wa yi ni pa bia firi so edi ni pa bia kosi material things ene se won twi ni pa dwene ekosi so Satan edi se ni pa tim se Yesu wate Yesu wate eni tini dia wo se ni pa ye bia na wo se ni pa tinye de eye ti se so wo genga twa sem na wo se mo amafia Awurade dam be ye mo de so for eye question Amos Sefania so baka mo amafia Awurade dam busa ho se ba be ye wo den wo eno kwa na Yesu pai bi mani wo Acts chapter 1:9 wo it is of way se si anu bebre danu ajo e wo Satan polutu a manfo atwen Satan said se nyame ayi ne nkrofo we ye bremu sa so na Satan so asa na sofo omo so ya sofo ye ka sofo a eye nyankopon de enko a o Satan so ye na e wo na sofo ho ne sofo de ro se o TV station na se sa ya kan se multi anasa strong wi ewura o de sofo weba no okọ sofo yan hwe message a asofo na eba ne de ba ye ma bebre do anu atunu no because sofo ne ba ye no obeka material things weba material things me don't get me wrong ebia yankasa ewunya tade se enye because 1 Timothy chapter 6 verse number 6 Jesus as enuma sem beka say se wunya duane kakra ubedi ene de odo bekata ho a menua so wo ma ene nyankopon kra pa ho adam free edi ntro mu na nom de de jamo o ya tade ma mo de ye de ya e kata wo ho it is true Satan himself don't know ya pa wo mo no na Satan no ope accommodation but message now eba oh ti wo eba no so for them be don no be no eba no material things unanya kaya unanya de ya unanya fie ya sana isi asofo no ma ebia nka ya ewura so mu say o me nyame asofo a o mo be ka nyame kupo ti mu po nyame ti ma twene ade atra ya ma yanya ni da so say papa no wase ye bo na eden obeba no ye twe ya dwene si material things so so dear mom rich quotation okay Amos chapter 5 verse 18 okay was it only one of you Awurade dan Awurade dan be ye mo den eyesum na nya han e de say de obi dwane free data anim na osisire ehia no
ọba fie no de ne nsa twere fasu a na ọwọ ka no erade da no eye sum ne enya han eye kusu na enhran eti so bo di ama na nipa bebre da no adwo ne se so fu e ba ọba se nkom o ka bro chiri ma ya bro chiri amam we zu ba ono so ba ka the same thing amam we zu ke obanya oba se de se enti gidi e be ni nipa benya wawuradi mu eti ọtọ afẹs no wọ no di tinya be na ase no asọfo ni mbi e ma edona no ye de ejo na se mi tie dia first asọfo no so ka ho bi asọfo ni bi aba e ma bebre ada no jo because of you ya boye ni anyina penkwa iri ni ekọ yesi ye free ha akoye koye na asam na ye tie a ye tiem asam ba ko pɛ no a ubediye ubeyese yanga bra on say Kamia say omuye nipa tazia omunyina nsam no akoye the same thing no entino sanga ye tie nipa enkwagye kwan no ye tie nipa ama hunu say Kristo say no tie no ye the material things ni wure nipa tirim enti nipa ne ka asina ka cha na amam enti gidi o Yesu Kristo mu no esote enti sanka ye be kanyankop okoka ebi ne ka sana de ya ka no eye banje so enti say no nsori for ye ya say enuma omo se emufuo wa ha omo kwa bruru no matuko se esana wo se emufuo fro ha bruru no matuko edina enasofo no bi aba ma bebre da no ye de ben ejo eniji ode be wura Kristosu mu eniji ode be wura mu no so fo de bia hwe yam me de bia me kase Zion owi ene obi ba se me mompa ya ma no ozo pe adwuma me mompa ya ma na me busan se wa application no so de bi ko ba bi na enko pese ko nya adwuma bi wo boase kroduam ha na said the bayard every day obetima ba sorry and adwuma de ko obenya bi oba bi bet bia ba bi oba ko nya adwuma bi no na enya amwa no enya Zion enya bi wo ha ebe ha no entinga mo pe ma no nya adwuma oh dey na wakasa ensam no a free asofo no or aepa no ensam a feeding the soul enya body no e did we can say me say we me kra press show send your frontier every nsuo aniwa so and so for said the name na gani po tumrika onyame asem no ene ye tumrika o yedie wo chen the word of God obawale ona be kwa brochire ukru wa ha ukru oye wa ha mi wu se so for gan o se hwi wa ka se ukru o san ko le da amen wo ebe sa ko ka so for time mi twam but nipa no ene nipa nya no kre and then or so for team beja microphone mention come and say me come oh onu busa congregation no respond the be flow eba no say congregation senkom a that dey ni there okay it is of me busa say how a comment of us or prepare to any good thing come on one afra na one asoma no awo be busa congregation is say me preach na say me shenkom shenkom fresh yeah because minister of God go kitanya me ano who kitanya nkopo ti mu po etinya congregation na be detect am say so for na dey yankom say nam say Jeremiah free dead esi abontia what is saying na Awurade ye dey ese odo
bra yam follow Jeremiah and some work Isaiah and some was above a can and what they say never this year most of Jeremiah who can come on say me who say me guy say me free say me get say I am say no send your body here be SCN today be na many back pre condo radio asem but now there baby out of phone be in now. Oh my God. Hallelujah. Ama bebre aba mo ayede abu so for me that say mesa aba ebiem em say tiefo amutie nyina ebra eduru mu no say osu di erade yachi na wa mo ani anna ho wa mo wani ante wani me ba so wa dwen me yo say wo sum erade so na wa yira na wo som bosom yo ede ba de na sesei ewie mu akra ye boabo wona no etiefo aiti nipa down to this time o erade manu nti erade twa na so amen So for the first word I'm person yes any Genesis chapter 3 on say English version no or use word subtle say serpent no or your subtle enti say sa word no e kire say nani at the same time or you're very convincing and other versions use sneaky yes sneaky and on say sir you know the ultimate purpose and I say ade ba kwa e kan ho ntia nyankopon ebo nipa na it was because of fellowship in the first John chapter 4 verse number 7 downwards or say okay verse 7 8 9 o chirim say nyankopon eye odo and yes odo oye odo and I love no one person does not love but we share love nipa ba ako enno nemu ono obi na eche and a nyankopon epe partner ono ne be share sa love and o create nipa enti purposely and I say purpose na ba ako and say obe ono nipa benya fellowship enti sa fellowship no eni kwan say we the love of God na erare di dua wo mu e de koma ade a material thing because we don't love material things but we like it say ubetimi ape ade a material thing and say unama die by yemfaye do enkoshim the moment our obeyers and that means say what is the main reason tia nyankopon ebo yeah aha nti ena na so for kan on say asofu about this time round omum preach the knowledge and answer nyankopon nim die enchire nipa na emom ade a ebesi uti omo ema nipa eji omo tum and answer ema nipa ka say ampa the preach sofu we oya ade adentia nipa ete hunamu enti ade bia e benefit flesh ne say onye spiritual person na eno e benefit focus nti ano nkwa na obehwehwe enam say nipa asum aye na hen say ope asem etienti obi adwene ne say bibi koso won life bibi koso won life nti de koyi enye kwa nti me kokohwehwem the moment obeba man of God no ho no ka sa nipa na nka e wo so oyi sa apo no every dream nti obeba bedu so called man of God no ho no na ono nso asem a o kan kire no na o worsen the situation na asem corona problem or the buy na wasem because of say prophecies prophecy ne asema sofo no and say so called sofo no edebe man no o pese o kire nipa no say we nkwa ekoso o live dia ene enfre rade meanwhile nyankopon asem say erade na eye de ba de ekum ono aso na mba de ba de ema nkwa erade na ma obi edi hia na oma obi ediye. Let's take it say the whole world yen nyina ya adefo a kan ifa fo na nka enso ada ifa fo na nka enso ana say ke be na gate man ye be na watchman security but because of say in the wisdom of God no onim say yen nyina ekoye the same standard pepe say financial yen nyina ye pe material possession say nyina ye pe onim say there will be commotion se ukubusa mu pa na onkone bi aka 2 bi aka 1
enye baabi baako churches bia be kom bia obehu nipa we o site example a mini nipa we mu na shaase mini so obi wo ha wo tie at first we ye prayerful pa but this time condemn obi wo wa na homachi bia osole ko don broadcast o evangelism asole time of enso ni nyina e na bible ne ka se wan twaso a enu time a omran onya ba akokora eno no nese eye no kora na enya no kore a confirm amen and amen ena ye ntumi amantam ye time no emse one yakobo mesra ye ntie message we na sister Tina from London or say I need the first one first second trying to I don't know any case and I'm going to back and I'm ready. Also, I think it's because most of the pastors preach church to the sinners to come to church instead of preaching Jesus to them. So when the sinner comes to church and does not get what he was looking for, this can also get the person disappointed. Also, I think it's because most of the pastors preach church to the sinners to come instead of preaching Jesus to them. So when the sinners come to church and does not get what they were looking for, they get disappointed. And the second one is, I also think it's because of the more doctrine that is coming up these days. People are defending churches instead of Jesus. Yes. Any doctrine is confusing people. Wonderful. Tena nyami shapa. One point na umeki yen. Saadi we na say me ta kan papa doctrine sam no say was enipa asofo na ba me ka Kristo ho asem kire nipa no. Ene omo kasafa and sorry church and I say Zion ya de na ye we de na ye instead of say ti Yesu ni de ye na to nchen kra ye yi Yesu ato nchen ye eniema enka enkwaje no nti nipa no on take Christ and was him but the what is asako is a politics is asako is a politics we didn't the nama na we didn't the nama we drew a year asantimema was munia santini ne me we su ko do no I no fa munia not done me what I say is a politics lo vonze na me kase one thing is unity of Christians. Me so for me who say the entire pers bebre e don anu so ajo no say who say olden days ni yeni Roma yeni Methodist yeni Anglican yeni we entine na church but now we have Pentecost, Assemblies of God, Pillar of Zion and the miracle centers obi eba what just and aba na o ba no so so essence o penipa amana ba ne church mu ntino ono o di ni church ne wa dance o di go se epa enyame nipa bi betre fm so a enne me pese o fa sa number we na ba makache bra tio so don akache oba signboard nesi wono ba ko ewes enye no madam tienie fa bonkum no oh so eya we wo se nyamina oh god what fell what you say every also for church ni wo baby ye ka say and another church e go down and na ma direction who do from the camp braso oh what are you doing e dey na ye enti ye no adikanfo na ye ma bebre da no ye dey ejo tinza number we 0243 203663 wo dey me say bramakache oh bra o gasa bra yesu o bramakache sa we do some go fa free hills bramasia ye dem mo akunta buodi eh mo babiro look at that bramakache enti no oh ene ya tra sunsume dwaso de ene sunsun boso ene be sunsun djuma wana kato se sunsun djuma ni ho wo de bomode na bramakache fa sa number mi odifo banguta na meka say oh look at that on training back Christ enti ne bone na bible nso aka say
di woti odifo dimu die obenya difo ka tia o yeah etia na yam project class nchiem emfa nche nipa ni yema nipa hunu say there is hope and that's so ewo ho ebe nipa bi obeji Yesu Kristo aye de be ya adie edu de ho en sorry about ye titi se founder ni niwa ada na wati asole na te se wo firi akotema wo firi ana akwakra mi firi boase amekwa ha mi firi boase amekwa se okwa obaboase a no na se o Wednesday meko kumase ni pa na wo boase no o ma sa gichi edi nechi eko kumase o mi firi kumase a meko ni pa na gichi enti se leader ni wo se kim asole na gu but ya dia se ye che nipa enkwaje kwan atiti nipa enkanya ni be enganye dia amafo chechi ene so for the South Africa say obi tie mo South Africa Ghana for yo boys obi wa wati awanya sofo wati gro mo anya sofo ezo ko do South Africa was me sofo ne maba hwe wati gro bia mo wanya sofo no aye osha onko Bible school ba bia osha kra wanje church member on do South Africa yes business aba ono no eti ba se so so ma ni suro mnya drusa onya ka ho ase ne ba ma ni sika nya wan so what I say oh adenti na so for enipa eni nji heaven ho na da bia de ahanom na ya dwen ni akoma nyina wo because this year o de apart from car efie na so de bi apart from car ni fie de baby o de o be bo wasi fie wanya ka o wayere wa ka de bi di ane na we man ba ko de na asore de mo mutonyo ma to ya wutu sie so awon chententen ye na ade ela ya wo no abeto amina mu na da be na bepie no ma de so ye na tese eniama we are joking Jesus okochecha okotinyi na ye that's all sa ne ma no ana se o mu kire se so se wo ti wi ase na wo niska on ka dipa you are under curse you are under curse ntini pa no onza o mu ta sa no o mu bonwuma na de ototo kokko wo nchen no ade de wo ko afuom ye twa no sa ata na nyame nyanse no ko afuom na nyame nyanse no ototo kokko nti wo neska no wa bakuro no wa befroka na afi wo ko wura fifefem no wa ko twata ma no ko afuom nti so bi hwe no oda so ko afuom a ohun se nyame adome no nti wo kwa asole kura na wo no kwa to ba kompai ba for car eba awade edan enti mama mi busa se sofo se nyame ma wo nyem enne na wo akwa ne to wo wie na sa wo firi mu a o kwan se woni je no da so tia se wo so na wo wie na wo kwan na sofo etiefo nyina ntie mi homo mu achichire banchere amanone mesramo a Christopher Momoni nowadays. A many parents, Fishes, and the Yes and Japadia Nina. And can yes, Christopher, my man command, our Michael Tata says, verse number 33. I am commando. What's she said? What's right in here? Now you are trying any we are Bibi Sofiano Mukabisa will be much a dear. Abduma Bible net Dawsam, Yatia in Susau. Ana say kase nyankopon anya no ye de adwuma ne ebo at the same time Bible na odi jaye no say kase yensua ne ye to obia no won in the Bible la erode nyankopon de na adoma na onyine nyankopon asem so na onka nyankopon miracle kra no sensenchani besi a ade se nyankopon asem abansa ti Yesu ba no wono ne asem no ti ba bi okoe bia no one perform the other ready friendly back Oceano or the Kaka or the Bonnie Acho, that is salvation or Jenin Kwanza and Sana miracle be or Abba. And to be no between our catcher and say, a radia me default. Now I'm finding go pass a man back. I call you friend one Obama's and Infinity or Kwase. What you make catcher and say,
so omu pe preach omu nko kejeta akosie wo gina ho no mu de awurade amfa preaching ama omu who told you it can never happen hwe apraketo bi ewo a YouTube awurade afa ni young girl o de mun study Bible no bia o ye jani bia ni ho a na o the Old Testament for no kra hwan yes man na ko deliver some word and san obi wo ha so less unim say di for ma ebi nim Bible ebi nim Bible mpo some go make us Nebuchadnezzar chapter 2 verse ebi nim Bible so pa wo de chi wo mo say o ma so ko di for mo titi mo TV onyi quotation 10 wo de amontra wo hwe enti this time no enipa nim ana we nipa ba guo mu ase ani di nipa ko hell doso ti Yesu kan sa na no kure nyankopon as a miracle intimi see without the word of God. So Mark chapter 16 verse number 15 was say asoma for no asempaka o say na o say won say monko wiase nyina nkoka asempa nkire abodie nyina ti o monko wi no say won say monko wiase nyina nkoka asempa nkire abodie nyina die ogidie no wobo no asu no wobaje ne nkwa na die onyini no wobabu ni fo na ensankyerani bedi wona wobaje die no achi tie me yo magie asem ensankyerani bedi wona a wobaje asem na die no achi na ma wa say na medimu Yes wobato ambone sofo nipa biara okita gate of God power of God eye nipa o project Christ because what is that ya dia asem ne kwa na so obi yare a monsa ayare for yade medimu se mo dia asem ne kwa but then ya fro boss ya fro as a prophet of God as a man of God no Bible no word of God no preaching nyame ma no nkom se nkoa se omra mese nkom enkom kwa no mese omeke nipa bra bo mu se nkoa nche nipa and so for nyame betime afiri soro aba solid dem no aba say defilers oba we was dress red complete nonsense o pants red se me boa mumusa no enje rodi ni adwuma fufuro bia ye so ba keka san kwasa semwe ba ko FIFA o ka che obi say o musa aponkyere ne ahye shoe edi ma menachi mokas o ka na so ne dem na me meji wa hye shoe edi nachi oh too much edi tomo one thing say na enipa sum so yo mohene so enipa sum ye ne na wabana wabom pa ya de Awurade asem kra ma no wo so bonti no no pensamati Mr. Matadis ni awutie mi o so fu no wote won ye fare ko wo apampan so ansa no so wabi o okita the word of God mama ye ntira so fo ne amukita ncheche ne na ase no mo ntira kire ye ni enyai ya dani Kristo sumo tutufo ene yesi difo obi na eya mama majum na o Jeremia baya sofo oye difo no Jeremia eye Jeremia na ya fara be pem no a Azia baya oye prophet Azia na ene ne bedu ye nko aye so a nicknames ya wo di prophet Indomie Talia prophet Talia what the kwaku chirebo a no but was he for the prophet Indomie oh Jesus prophet what you say it is only but can now say unkita the mind of Christ unkita nyankupo atwene oh adisem wo no before say John your otro adisem no oba beto Bible say owura nyametiri huru nyametiri mo po etisafo yama ene bebreda anu ajo no okwa aso no ya tell say wono ne wase onyaka okay wono ne wase osifie etimeti woy na se fie ni mi nsi hwe ni mu kwan anya anibra na baba enibre baba every time so for na kan etina ya tem se me nkwa ya za o de asem a whole prophet
prophet of God will be an okay. Sir, Adam, one if you want it. I'm a bia. And then so na baba wa bi. Na say what ya so na na chepra. Ene ne ntia. Na nyame ani ti ho. Nonsense. Ono atwi Christ. ono atwi Ne ni bada so, eni bada so. so na ni so mu asem ono Eti, sofo. Sofo mos. Odi anyo, eti sa so na metimu a. Be crying my emergency say me koye me ire ho ade. Me ba koye. Onko bi o. Adi Because bush of why dey. Akasa. Kiki say oboblas meet second of against that. Eti young boys na ni young girls na e ti asori nu. E bi kura na wa koni oba bia emfa. Was what the bush of where dey. Oh yeah, boy ma boni adoso. Eno no se ye kwakase ye obi ti ba bi o se kwase ewa ne ma o ma adwen enya adwen ne ya ha no heaven so wunye obi ama ayi Yesu abedro no se bra menka kwase atento na kwa ya afafo na ya sa ne ya na sofu one question me busa mo se enti omu wo heaven omu ni pra kwa na omu mwoso kra o omu mwoso omu ankasa no omu heaven omu ni pra kwa omu mwoso nkyere wo kra na o se ana eno no mutwi ni pa adwen hwe fomu na so for ti meka say nyame so be hye nipa kwen obafa so be hye ode emfa no ho nti na obi uma baka chem so for me dem se nipa no ba bi o ko yo so ko yo me dem emfa me da bre se the problem echo Oh. na dem da sa bre se problem me ba o da ye mu na me ma loto number se twa na wan twa na abon wa jimi papa hey So for me. one man of God who for so nyankopon ni but yes ba ma loto number Too sure for sure. Bible no mu from Genesis to Revelation Patroni there. say me papa Jesus say hey eni pa bia yo mi so mo tete abroche me dey so say o mo kwa na no mo ye mobo che sister bia na me ni bompa e wo US sister na me ni bompa e wo o e Zion onyi say ena mpa bomu ana Awurade fam so ka se ni che emu no ena o de be wo ye o be wo ya 6 months ena kwa mo ni she incubator e wo US ena o tira incubator ni ma nya 9 months Okay. abenya 11 months ena ye yi no ena na akura no nya 1 year na di fo bi ati ba princess na ka ten say onya dream na ye twa akura ni show ewura asamado enti won for $1,000 so say dey be and sending to South Africa no for nya ho akwanche man no one sister na friend me na say sister mi prescription esma so da want Oh, $1,000. says $1,000 no udi oni juma bia dia mi prescription so da fabra na fa ko tos na the fancy so da Simple. sister mami so asem ebra ye dia akora ni shenku betem no na ofi abo abaifo na ofi abo nsamfo no mo he fa that moment oma ma cha akora ni so ankwa sa asamado kachi ni pane sa uni bi akora ni mu Simple. obusa kachi se me ana o fredi for na difference so for bed no di man na oni me ba ye friends e wo Facebook ana oni me chat na me kachi ni se ada no yesa gano abusia kuruwa baby aso na no efie na ese o mabeto wo afa won e wona no wote mien kwa chene mo ana obi dumfo bi afa kwa tres onya sofo Ghana ha ana mse akora ne se gubetem 6 months na ufi abaifo na mo wa hefa nyame na akova abofa no ene si o 1 year eti nyame wo yini se akora ne so ana mesira mo chere mo mani na ho You chamusa. ana for webra what na awo mu sa difo bi opie ye e wa afrancho yaba fa bi osi da bi enye ni na so da enye ni ena ta ya no ya so ena so de entra
kore di fi aba o se ha eni ese papa do se oba lending ya ba for dia ma no se odi besi aso dan enta buda we o ntibisi ta kwa me no ti na o preacher what tibisi ka se ewade wo wo ma ba se mo se brown shoe nyina mo so nyina o Ai ka. brown shoe brown belt obejini nyina brown shoe brown belt So for Roma. obejini nyina bangofo no dia o mu ya udifo so na wa tini nyina ro asefu nyina da bagana na wa beto mesra mo babia ni wa ye me I repeat babia ni wa Yesu Kristo ba ye obe mo bi loto number babia ni wa Yesu Kristo from Genesis to Revelation obe ya sa ne ma we bi obi ka se hweso ya wo de ho na hweso nya ne de ene se ye Yesu din na wo bode ya ne ehu se sa wo ye wo different ma sam mo be ka se aduma fivefold ministry no kan ye no sa D4 sempakani hwefo ne nyina ose fivefold ministry eye one omunya kan yankopon asem se bi ye fold a mo njaze ana won sa no se bom ansa na mu papai na se the sources nyina free baabi baako to bia kure yankopon asem prophet o evangelist o hwanyo Teacher. munyina kanyamia so for yesi nyankopon asem ana wo se nyankopon na ayre asoma wo egidi asem ya dia asoma wo so say o mama other doctrine and religions no is omu yes omu nyina gu attack Christianity omu kan wa asem kura wuntimi ndina because nipa no no bo Yesu din o hwa ade address e kura de ba be gina TV so kura atere say obi so de namfa na ya tam se kan dia tunsuo mu se kayo ya tam se kan dia tunsuo ne ye sama no se kan da nsuo mu papa ni mu o yes anyambre sem we na ye sama no poison nipa se die na onje wo no se kan nsuo na akwa heaven na no na chedi ntia mo dem na se nya heaven ntia na mo dem mo because heaven ntia ana mo woro se kan ho no ma ya woro se kan ho no ne kwa heaven na so for yesu so consequence kura to nsuo ma esi nsuo na nya eno I kwenta. chance ma wa yesi ni dim Rastin. ade nsuo dade na wo wi ho nsuo so wo wi na wo so enta wo be chinchine sɛbi ameda mɛka o mɛse sɔfo oni sɔfo nipa oyisu furo da wɔta ne sa kind of acha ɛne wa wa no ɔnfiri nyame o me Ghana fo due dia nkwa na wo pɛ ei na sɔfo yɛ kura ekɔ sukuu a yɛbɔ bɔɔyi okɔ na so ko o kɔ akɔdi adura a o de bɛbɔ bɔɔyi o tumiri ka ne ade a yɛsi koto furo da wɔta bra Acha. koto acha bra koto 711 kabra 7 square and 7 billion. mama money no na say akonfo to rasta nagu aba fa credit card ya bo mumini o dia say so for me ne asofo bi say na asofo na atima ka say ne o ya asofo na yusutwi bible a unim nyansa awu me kan si anim uyusutwi bible a unim nyansa enya nyame na afrew no mfielu do atwi ni wadie ena tata ade aba ha anything was na no be twa so because ye tete no tablet asofo na no abese ba no obe ko tesna ayo yen se na ni adu no asa akoso yen se ya be kwa ya ma of na bo obi ka say na mu ade bo enkase ye ni kuta fun na obi abi wo so obi abi wo so ye kwa aso na esa de bible ye de ekọ obe gina chi no wa kan de ope na we ka say na ne de masa omo serious o baga say we so nyame o mu ni ndie so we mo wo no ne so mo de ko he so nya na mi sa mo nyam kese ya wo Yesu Kristo dem ya tam ni nti besa ye de bo empire na ya boa nyame mba ya nyankopon asem na ejina so nti ye de ba ti misra so aye krado se open kwaje ama o krade a bible ne se ya mompa ne yankon so hwem ti na be bompa na anwumbre yi Yesu agwa wade so Jesus omo ani ni pansem omo ani nsuom omo ani oye biam
ɛwɔ awurade nyankopɔn nsɛm nti yɛdeɛ ɔpɛ yɛdeɛ tene na awurade so ɔbɛgye wo amen